Ki Armud ki MLA jangka People Democratic Fund katau ba Hamletson Darling na Kamilim constituency but uba Jason Maulong na Umsning constituency ki Khlem 1 shaka triennial conference jangka PDF kabalong ha ka arpau terik mentau penai nailar arjar arpuar ha Maukhar community hall. Hakani ke Jingialang ke People Democratic Fund kalapin khamti oba given milim kum u president bathamai ke party but uba emlang litan kum u working president uba James ban besayomod Ivan Lumlang Marbanyang but uba Joseph Makdo kum ki vice president ya uba auspicious lingdo mauplang kum u secretary. Habekren bikilat pathai kubor hadin belawai ke Jingialang uba given milim ulaong ba ke jingpep jangkini ki arngut ke Malaysia kani ke Jingialang ke party kala dep ai jingtip yaki bat ke party kamdoni e ban kentho halor ke jingbom wan jangkini arngut. Dia nak bayi dia macam ni kat final conference. Jing Shang jadi berpelok conference sedut di Islam di Raja. Andai nak tahu jom Jepang yang plan jom COVID-19 Khlem senalah convene dengan kita conference. Ini kisah kemenbat akan ni ke segi pemerintah yang nak convene meeting. Kepada kalian cukup parti itu, aku Jingialang jom di parti itu lingkup punya presiden. Hari ini Islam di Raja. Satu bah Siam ni kawai garai, agar silusi pelajar agar khat tarik jong ni benai pemerintah berlai bet jangan bangkit ia akan dikelipur presiden parti. Boy nakaliang ke jong ni askuah man batai sai hang ni ba nakaliang ke jong i la penpau ba nakadau jong ke singbun kam ke jong i harus jembat jong i komiti sarkar pokoknya sarkar jela MPA ke jong soto nakaliang ke jong i pentelun yang kam komiti sarkar kalau itu buat pentelun yang kam jong parti kami ke kam besok dan nakaliang ke jong i nak mensip ke bekelun para Jingialang jong solusi perbu ngai berkenket jangan kalipur umpres dia rei nakaliang ke jong i dan ke jikar menskel Barakani ke Jingialang ni yoi rayo penyewensip bentalang lagi dekat nakaliang jong district committee nakaliang jong dekat zone committee berkunjung di primary committee agaba nakaliang jong iro yoi ba mensim ka jerhem pangidon ya register men postem paling ba ka jini trelang inang la berkerkiu ya new party jong ni buat sekolah kebangi ladep tho bangi ladep ai show home minister di akan bikin mau wingi lek dari nakaliang parti ladep ai kan representation bangi la kerensha nakaliang kimat ke bang ibu bangi om ni kuah ke ILP bat akan juga pon ni persya ya ke CE kita gigi ke bangi la kerensha di persya ni pos ya ke railway han kita ngi bangi la kerensha bat kini kita kimat ke bangi budin bat akan juga pon pinum dai ban kelak maka parti jongi ke dai ke bakren bat ke ba lek ban ajin tho Cara sarkar pengikran dia kena nak bentaban include ya ke khasi language apa ke ichidu constitution. Bat lada long kundur itu. Adu mentah nak kalian parti ini kan berdiri. Bat kan sepoiru. Apa kalau bandai mentau benak kalau bandai next month bangi nak kalian parti ini cukup membar. Bagi nol parti. Ini lek cedu dari itu.